Kabeli Pibaro Shagatup Khubor Jungi Gadon Bosco Media Network. Kimat Bakong San Menta Kasmi Shillong. Yo Asin ID Block Sakaram Riders Khasiels. Lapelat Ik Scholarship Kesamla Pule. Penkop Buram ka HSPDP Yo Away Ni Kinangele Hill State. Batpet Udol Monat Said Sangma MBC na NPP Shaka BJP. Badmintangin pa Shiki Khubor Bakam Banya. Umentri rangba ke Jylla Konrad ke Sangma haka khandai tarik unai wing ulapli pat ba sakaway ke Community and Rural Development CNRD Block Bathamai Ramrai West Khasiels District. Ke Ramrai Block kan pet shispa pratali kishnong kentup ikitu badon hakitan kaput bat ke Jylla Assam. Haka jinge kren play kani kesngi umentri rangba ulaong lingba ki CNRD Block ke sorkar ka ai jing shakri bapaka na kabenta ki nong shong shnong kamtam na kabenta ka tigathan ka badon hakijaka kaput. Hakani kejuk kesngi Menteri Rangba Ulasam ru ik jingkershan pisah syakipat ba lengba ke skim fokus. Ulasam iki kun snyang bat siar ban penchlori kipat nyong kendong ban kentiu syusyu ya kayok kokot na lor karep karyang. Hakejuk kepor kakam ri snyang ri siar kan wanra ya kejing pahu hakabam kesa haki yau kihat bar haka kemen kesngobha. Hakani kesngi ladon langu emily kathan ba kimfa marbanyang kiri Rangba Kilong kami bat belai kerhai ki kun samla na kani kathan ringkat ke officer jong ka sarkar Jylla. Dear citizens of this area who have come here to be because of the work done by the leadership who you have elected and you have sent to the assembly and to the district council to raise the voice for you. It is not just the CNRD block, but there are many more programs that are combined along with this program. I'm happy to inform you that over 15 such government LP schools today have been either repaired or new schools, buildings have been constructed in these government LP schools, and the rest of the government LP schools also which need renovation. We have already sanctioned funds for it, tendered out, and very soon the work order for these and the repair of these schools will also start very soon. It may take us 3 years, 4 years, 5 years. Over 3.5 crores for the construction of the Maurang Ramrai 2.5 kilometer road. This has been sanctioned now and the work for this also will start. And I thank the Honourable MLA and thank the Honourable MDC for taking the initiative to ensure that this project went through. Ubak lakmen remboy Menteri Puli Puthi ulapan bena pat ba bayi scholarship na kabenta kasnem arjar arpoi hadu arjar arpoar lapelat syakin ripoi hajar shispa kan remut kisamla pule kabakenjo syaka shispa andrip kendai point nyopo ar kelur tingka. Yakini scholarship en pa syaki account jong kisamla pule. The government of Meghalaya have released 169 crores 72 lakh 91,678 scholarship to the 61,116 students for the year 2021-22. So it will go to the individual account through PFMS. What was the reason for the delay of the scholarship being released? See, this is a 90-10 funding. So when we get from the government of India, we will process the state so that the matching 10% share could be given and then released subsequently to the education department so that we can release to the student. Hakasngi jongga khandai tarik unai wing arjar arpoar kaseng HSPDP hapok kejingalam jong ba KP Pangyang ubelong ru presiden kaseng kalayo banit jingo bat penkup buram yo ba aris basayomot ubelong kum uway niki volunteer jong kejingiki Hill State hakapor bayaki banyo ela kajong Jylla. Katay ka jinglet jingo jongki kalalong hapok kaying sa jong uhi kabdon hamaulay mauro. Katay ka jinglet jingo jong kaseng kalong shibenta bankin mau buram ya kasinyang kabaulan no na kabenta karibat kajat penriu hibarok kaway. Ki hagajang sisa kidan pun kiway kirang ba aro kiba ya syakem suaban syakem mangiru kidon nama kidon kiba syakset tang sisngi kitu kijong ba mesyak kijong ba banain jong ba Doktor Sardes kini kilayap ni bara khoi ha kidon ki kan thairu lam makla ki kan thairu kilayap be tip dang don na em te hang tai mo ka to ka magasin be shon mo
Te ngele ngati kan on batai kumno kan. Mia ki ngele kan. Ki kumba piu I haka lagi kot khubor kan ke sengi deh. Ki bersedang ban agitate kidai kita ki grup ki ba ya day bat ka APSLC ne tu September Rebopra te haka ta ski baki yakhi maki ngiru iliterwa kan Haka khandai tarik unai wing udol monat se sangma MDC ka tikri kila ula phet no na kaseng NPP ba ula li rung khot sha kaseng BJP hatura udol monat ula keno ya ke NPP ba kala le bem khen breu yo u ba ikinong bot jong u kum taw la rai ringkat ba kinong kershan ban ni rung khot no haka BJP ula pen pau ya jing menut ban ino ya ke NPP henry ula ong ba ban se ban rai kut na ka daw bo la sha e marwe hakinong elam ke NPP Ulai ro ke BJP ke Basenshar ha New Delhi. Ulai thu obo unia kun na tiket BJP ha ka election arhajar arpulai. Pak Koranina amadu tamacana simasa antikon betul sehingga neka. Beben dasyo amir pe. Akan ngaha singada alo main sungau aru main sungi dalu singa ya BJP join kangasem nasimang sakantian uya kalau ni ya BJP yang sungai join kaniara anse sakantian ya ke cimote kata macam sentaro sawa sasong ke ngacem sentaro sawa maiko ke ansimuna ngate ngacem uan anga angni muksuma ro changchiao angchingni Prime Minister Narendra Modi plus kalau asamova anjing katna mendengar Himanta Biswa Sharma uamang alu anjing ya North East ni man tentang skim aku anjingnya dok cikaranga watatenga lalu anjing ni belum au North East sawa sasung kainga di JPR sasung kainga uni keman anjing nami sanchigen cemude anjing ni area na anjing ni Meghalaya na ba anjingba developko rabanek ta sanchiude anjing sakantian BJP baksa apiluna nangani sanchi angan thangni area ni geman angan thangni mandirang ni geman sanchi angan alo ya BJP o jengka dia angan sibul sakatina Ka United Democratic Party UDP Riboy District kalalum ya kejingelang jong ka Executive Committee ke jongka ha ka khandai tarik unai wing banyak kren bat penbet ye ki kam jong ka party halor ke jingmi ki Khubor halor ke jingmi no jong Vice President jong ka UDP Riboy District ubat don kupar Sumer bat kiwe pat kinong elam ba khmat jong ka party ha kini ke jingelang lawan bun ngut kinong kit kam beper jong ki circle ha ke jingedon lang ubat don bok candidate president bat uba Michael Kharhunai secretary Habakren chikilat pathai Khubor nakaliang kinong elam bhakmat jong ka UDP Riboy District kiloong ban nakaliang ka party kamshim don kanu ke jingsngo halor ka Khubor Henry kiloong bagi kloy ban pedyang ya kata ka jingmi no jong kita kiri rang ba na ka party kiloong ru ka jingmi no jong kita khat na ka party kala bandei ka daw shimet namar nakaliang ka party kamshim na don kinu ki daw persya yaki halor kini ke bentang nakaliang jong ka party kalau don ke penesok nak liang jong ke UCPF aku ke lam jong i ba sunshine makri mo ti lakum taru nak liang jong i la ai ke jing trelang ke jing ya telilang ke wei ban ai ke jing kersan ban penjob dan buram meo ba sunshine makri ku mukertong jong ka UDP hak ne election MLA arhajar arpulai teringim tip hak na ku kompade ke ba mi adin bakilai penbek laya sok laya ba dari kami nak kendit ban hak tukas santrik akum to pade te kendrai nakaliang ka parti ngi squat ban pensai ba panong ba ka parti UDP ka kino yalam di ka parti ke le ben ke le rom sinyo kim sngap kim priang ya ke markani ka kam ban rai ban ai ka tiket kam da syong than ya ka yalam ndai ge de ka sur ju bubun balang ka sur ju poj ba namar election ka de bi de lang barok khoj di tai ban tam ni kwa ban pensai
pakam simdan kono kono bukum kata nagaliang jong kina ilam jong parti nagaliang district nagaliang circle nagaliang buka state hukum jo dia jadi berkiwipat ki bentang ke bede gitu giwe nyam kwa ban pau ya ke nomor ba ki kumaga pau ki lami ki media YouTube baki lami baki lei ki kam ki balong persya ke jing penya jong ke parti habakila saudai ban lek ban penesok ban trelang bat kui ke parti ngem dan ban ong ye kata nagaliang jong ni di tangitah ni ko aban persiang deng jong fi kena po di kene ba ha ka ba syai ka ba syit ka ba pau chna borok ngin pan pau ka nagaliang jong parti kena ilam jong parti kam simdon kono kono gajing lek lendet kata gajing lek ben le gajing lek bom seniau ne gajing penduk ya kata ka hok ka baki ki de ban yo ka Khasi Students Union Haka Jingelam Jong Usamla Lambok Rimbai Vice President Haka Kandai Terik Naiwing Kala Pediang Ngobha Yiki Khatsaungut Ki Kun Samla Jong Jylla Ke Belawan Pai Ringkat Shirinjup Kitak Maksiar Rupa Bat Renong Naka Lumpung Yakura Kabela Tip Kumka Second International Kickboxing Wuku Tournament Championship Kabela Long Hanong Ba Delhi Kajingile kanyat bet bat ngintur bet bat habang ngintur ru kidan hi la ka jong bat ka bentang ba ki banok senyang pat bengin poi syari ka thau ye but dien hi marabol syak sarkar ban nok senyang la mengni jina kai ingam tip ke bengki ke jing so tu jo ki ngam tip bat haba ki khnat ni gilek ban ni kendu ru ya kita ki bade ban penyak ini ka kamru kim jo la ban ni kendu kim jo la ban ni karan men selok ru isu atang jing kular ni ke jing kular ke bahadu menta ni la ban ong ba ni la susah kular kai dan ring im juduk je kerman ki khana masalah dengan seorang ki dari banyak kejat namong yong samong lai ru kini banyak kejat ngin poi se ka thong lo kadi ka bentang ong ipi ba ni sultanat hai kani ka seng nama balai ki ngim community ban yo sibun ki naki hade ka jingdor kat yong ki ban ai kani ka jingaro pi habang yo ka jingaro i sultanat laring ong kani ka kantai ka baba briu kadu ka sultanat laring ong liu centang ka baba briu bahan som kadu supu supie tengiru bentang yo kani ka burom ti kani ka burom kat paru sekali jek beriu ba ka kisu ka pedeng burom yang kita ki keluar kari ki bala pau nam har jena kai ki boxing meneta hari India ba dapat helu kat no kalau ka penhun yang musim tinggi mumok ngai pi mene menta ka singam di dawai BP su rumah galak kaman palat dah ba kaman kum ka jingpang BP ka ja dia kata ka ring tingkaban mo to ngiru ngi suplat batki ba hakum kani ka kartaru adol kat batki ye walang Ka Khasi Students Union NKHD Haka Jingelam Jong Samla Lambok Rimbai Vice President Haka Kandai Terik Naiwing Kala Pediang Ngobhai Ki Khatsaungut Ki Kun Samla Jong Jylla Ki Belawan Pai Ringkat Shirinjup Kitak Maksiar Rupa Bat Renong Na Ka Lumpung Yakura Ka Bela Tip Kum Ka Second International Kickboxing Wuku Tournament Championship Ka Bela Long Hanong Ba Delhi Kini kinong ilek kai kila kur haduk nyo teli kitak maksiar, lai teli kitak marupa, lai teli kitak marenong, bat uwei ubalawan hak kekerdan kebasan hapadeng ki champion. Ke Interdong League kebasan bala penyat de Nong Talang Kla Chimpa Sports and Cultural Club sing samla Nong Talang Kla Chimpa Nong Talang hinin kesngi ke praterik Naiwing arjar arpuar kalau poino syaka bekut apading kejingil akai final ke Nong Talang Mission Youth Club bersya ke Nong Talang Kla Chimpa B. Haka jing bamla penlim haka bakat du kitegi teams kila poino syaka jing shoot tiebreaker haka baka Nong Talang Mission Youth Club kala laban penlim ya ke Nong Talang Kla Chimpa B da pralah nyo. Ya ketika 5th Interdong League lawan ban Kriap Perda dau ex-MLA ka 7 Amlerem Uma Stephenson Mukim ubelalongkum ukongsan haga jingadon lang MDC Kawar Central u Holando Lamin rengkat bu advocate ubelong General Secretary ke HYC Sengkemi Central Body. Hakatai ke Interdong League kebasan uravi manar na pedengki players ulayo ra ekanam top scorer ya ke best goalkeeper layo ra du Shining Star Merchang but ya ke emerging player layo ra du Fleming Lingdo. Ya kenam playoff tournament la yok ban ra do Dedi Chinnam Posnem kat bai ke best discipline team la yok ban ra da ke Nong Talang Shnong Thamai United Football Club. Thank you Fidon Kam ya ki coach ki babiang Fidon Kam ya ki madan football ki babiang ya sutho bai ma Holando yarap kat bala ban snai kani madan de larangi kwa ki khun samla ki jongi kin kio ka jingle kai nyempat biang tangkat ni madan
don kam ki artificial turf don kam ki coach ki babiang larangi kwa ban kiu ki khon samla ka jongi tinging na snow bachat pengiyo ya kani kabu kamangi don ni gini nong mi khmat pat ba ki jongi ban kan mau baga sports policy kalau ka badan kame ki khon samla ki jongi ban kiu la kalau ki kamele kai bat ki Bat dak itu ki Khubor ngila poisha ka bakut tak dah duk bengin syam yang kubli shipon.